Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Fernandino first! Maya pa oras sa Fernandino, malaos tamo kayo nagkakataang programang Fernandino first, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. At ngayon pong kayabakan, interesting niya po yung kakatamong i-discuss, ulit makapanahon niya, tungkol niya po kayo ng kakatamong environment. At sadya-sadya po, pauli ng masanting yung pisabihan tamo, live na live tamo po kayo ng GNN TV 44 at Kim Bright FM 91.9. Kapareho na po ni dati, kaya tayo pa yung kakatamong malugod na mayor, para di na nakatamong mga santing balita tungkol king kekatamong environment. Maya payabak po, Mayor. Maya payabak Tito Benny at kareng kekatamong makirandam kem Bright FM 91.9 at dengat magsubebe tamo Remanal Bekeng GNN TV 44. May gumpisata na po kay ni nga manuandang Environment Month, imbula na ning John Nepo. Nanula rin ning kekatamong gagawan para ining environment mipaboren king kayong administrasyon, Mayor. Meto kareng masanting tang programa keng syudad nga ni karetang agenda tamo is number 2 ing malinis na kapaligiran at makakalikasang Fernandino. Ito kasi ing metong tama sa ating programa, uli nga kahalagay ni dapat ita mo mibalik takit ang masanting kalikasan uling meto nga problema tamo kaya tingin ni mabilugayato is to save this planet as far as climate change. Climate change. So, kakibat na mo ning climate change is kailangan samasan tayong environment ang po pang disaster preparedness. Oreta mo rin adwang peka mahalagang kain para yung environment yung kalikasan sumanting niya. Lalo yan po yung tungkol keng e-waste collection. Bala mo kaya tabi talaki ni yung SM Supermalls ne po. Detang karelang aktibidades tungkol keng basura at saka ining kawal ng kalikasan. Mayor. Balitaan ng tala rin kay katamong talapanalbe at ding makiramdam king radyo, nanula po din tungkol ka rin disasabihan tamo nga rin. Then, parte no ning environment month, nanungno ka rin, i-highlight tala rin ang kay katamong activities, nanungno ka rin para sumanting ya ing programa tamo keng environment. Waste management is collection metong yung electronic waste na dalan tayo ka rin King SM Supermall. Na din yung programa rin ni manatili la not only ngayon environment month pero manatili lang programa rin keng Aldoldo tamong pamibiyebye. Nasusuportan tayo ang kakatamong solid waste management, zero waste management na nung ka rin empowered tala rin kakatamong kabalen, yung mismong barangay para mag-segregate. Kasi yung partisipasyon na rin memalen, kaya pamagmando kaya basura, yung peka mahalaga. Na yung syudad tamo, mumunan dili is atin tamong paninap na maging kaaya-aya, maging green city. Green city na makaayon niya keng programang kalikasan ba ganita, mo maging parte na katani solusyon nung keti mabilog a Pilipinas, keti mabilog ayato na maging livable city ing kakatamong syudad.
Kita pong 100 days yun sinulong niya itang pamananam tanaman, lalo na rin ang fruit-bearing trees po. May kalabita mo at ang 12,000 trees tuloy-tuloy pa mo rin o bala-balaw siya pa mo rin, nagyangyari na po itang 100 days yun, itang pamananaman tamo. Nanuman na programa makarikil keng kalikasan is dapat abetala keng aldoldo tamong pamibiyebye. So ing pamananaman metong yang bahagi na ning masanting kalikasan, masanting environment. So ngayon alos itang pamananaman kasi tree planting, metong yung programa ito, baka nito, ing Ciudad San Fernando, ibalik tayo itang kagubatan. Ing San Fernando kasi, metong yung lugar dati na masanting matanaman, dakalapamangan, masanting lareng kailugan, malinis sa danum, malinis sa yangin. So itapauli da rin ing pamananaman, metong yung programa na mananaman tamong yan at susunod, itapin na itang growing of trees. Naritan tenam tamo, nasusugraduan tamo, na kumabiela. Pagkanita, takaling pamangan uling keraklan, fruit-bearing trees la, at itangangin manibat ken tanaman, oxygen coming from the trees. O ito yung pangarap tamo na etamo abye, itang lugar ta. So itamo, mumuna yung environment kay katamo. Diyan, ano pa sabihan mo against keng development. So, nung PABMA yan, dapat MOP ka kontran din adwa ing environment, ang po pa yung development. Baka nito, maging sustainable ya. Pwede sabihin ng sustainable, ito sasanting ing pamibiyebye, sasanting ing kalidad na nimbiye, pauli na ning malinis sa kapaligiran, kaaya-aya, at ing syudad tamo, manatili ang metong lugar na burideng tuknangan deng tiga Fernandino ang po pareng aluang lugal. Doon ko naman po kay kayong posisyon tungkol ka rin ng pamamutot tanaman along MacArthur Highway tamo, na ano po plano yu ka rin ng tanaman na rin, Mayor? Actually, ing project kayan, yapining widening na ning national government, keng national road, yapining kay katamong MacArthur. Ako, first is I'm against cutting o killing of trees. So, itamo at intamong programa na ing mag-initiate ing public works ang po yung DNR. But kaya ti Ciudad San Fernando, etamo buring papatenla rin tanaman. Yapin itamo, kasawp tayo ing public works ang po yung DNR, ang po yung city government para earth balling la rin alistala. So, para 80% karengke katamong linipat at tanaman, mag-survive la. So, alang mete tanaman. Ngayon, to address itang widening project na ning national government para ing traffic sumanting, uling, istong dakala traffic, first, ing kay katamong problema is delay, time. Second is air pollution because there is too much carbon emission. Uling matraffic. So ngayon kasalukuyan, ita mo lilipat talaret ang tanaman na dapat to palabasan yung proyekto na ng national government na pek sabihan tala rin kay katamong kayabe kayang kalikasan. Uling in San Fernando pro-environment siya. Number 1 programa tamo keti is adwae kayang Ciudad San Fernando trabaho at pangkabuhayan at kalikasan. Or ito rin adwa tamong mga santing programa kayang Ciudad San Fernando. So, in San Fernando makakalikasan niya. So, itang kikatamong pamanalis ka rin tanaman, para palabasan niya mo in development. Pero nung kukunan nakatamo, nung kukunan between environment and development, kailangan mo muna yung itakbang in environment. At in development, susunod dya mo So, itamo kaya ti Ciudad San Fernando, etamo buri ing makamate tanaman. Anyapin mananaman tamo, aldoldo,
ita mong programang first 100 days ita, start na At susugunod doon tamo rin, tatanam tamo, kakabiela. Mo tree planting instead growing of trees. So malinawan tayo po ita, ing administrasyon ng Mayor Edsa, makamate tanaman nun iayalis lamo ketang metong alugal at bangka nita, lamo makasalabat kening along MacArthur Highway, bantay kaya katamong trafiko, sumanting yan, po. So, tamo po makamate akasya o lano lamang tanaman keng MacArthur Highway, nun iayalis talamo at mananaman ta pangalang patugot, bangka nita, lalo yung maging green in Ciudad San Fernando, po. So, kayo po mama ko, magbalik ya pa, in kaya katamong programang Fernandino First. Fernandino First! Fernandino First! Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings, Exterior ceilings, drywall partitions, decorative plaster cornices, decorative plaster roses, grill works. Capstone Steel and Trading Corporation, located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, With branches at Project 7 Quezon City Puerto Princesa, Palawan Branch, and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968. or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Fernandino First. Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino Magbalik po ing programa tamong Fernandino First, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. At ngayon po, kaya betala naman, din yung kaya katamong opisyalis ng Senro, po. Panimuna na pong ng City Environment and Natural Resources Officer, Miss Anel David. Maya pa, abak po. And karen pong Malden and GMM 44. Kaya tabi tayo rin po, Marilyn Malabanan, yung Environment Management Specialist po. Isang makakalikasang umaga po sa ating lahat. At kaya ba tayo papurin, yung kaya katamong malugod na mayor. Mangutang na ako kay kayo, ano yung para sa naning Environment Month? So, impong para sana ning Environment Month, mumuna po as awareness, karen pong Filipino na itamo po, mag-care tamo po kang environment. And buri tayo pong isave in kakatamo pong Mother Earth through different environmental programs. So, yung rin sabihan nini, aliya mo keti Ciudad San Fernando, aliya mo keti Pampanga, doon mabilo gaya ito yung kahit mo. Opo. Baluta naman po impong kalikasan, kikare tayo po worldwide ya po, unin po yung kakatang problema kayong climate change, mo po kayong Pilipinas, po kayong San Fernando, nun worldwide ya po. So, si Madam Marlene, nano pong gagawa na nin kayong opisina tungkol kay nin katamong pisabihan ng environment? So, bali po yung opisina mi, atin niya pong atlong division. Meron atin niya pong land management division, kung no ka rin po pangalagaan po rin kakatamong land resources. Like for example, kaya ba po kaniratang tree planting activities, ang po itang solid waste management. Tapos po atin pa pong itang permitting division, kung no ka rin naman po rin business establishments, inspect dala po, kayong karelang pamagtuki, kareng kaya katampong law tungkol kay environmental management, like for example, water management, ang po pong air management. At atintarin po itang IEC division, kung no ka rin naman po, tuturo dala rin tao, nung nalo na po retang dapat danggawan tungkol kay pamangalaga po kay katamong kalikasan. At kung mo nga pansinan, o ba't itang gagamitan tamo ka rin programa, streamers layeni alila dati tarpaulin? Bakit kaya? Yes po, kasi po yung tarpaulin, di ba, it's made of plastic. So ito po, pag inukse tayo po,
plastic ya pa rin po na how many years po po mawala. Kaya po naman po itang streamer na coco cloth po itang ginamit tamo. At least po tela ya po ini. Pwede tayo pong gamitan pa si bayo at alya po mag-danger kang environment tamo. Okay. Mayor, kutlan na kapasibayo, ingge katamong siyudad San Fernando, makanano yung maging environmental friendly? Ne? Dapat naman na maging malugod siya keng kalikasan ing siyudad tamo, uling, burita mo maging kaaya-ayayapin at everything na any development maka-align keng sustainable development, sustainable engineering, even in tourism development plan tamo, makaayon niya keng kekatamong environment. At even in kekatamong City Risk Reduction Management Office, itang kekatamong preparedness program, makarekilya naman keng kekatamong environment. So, in environment, metong yang programa, na seryosong programa, emu keng magobra tamo kay syudad, ganaganang kabalem tamo na kapartner tala, with the collaboration with the private sector. So it is a responsibility na ning syudad amponing memalen for the common good darin tao in respond kay climate change and preparedness karen disaster. Atin tamo po atang pending gagawan ordinance babanding tungkol keng plastic. Na ano pong panalakaran na ning katamong syudad tungkol kening plastic ay ni kening pamagban pamangamit plastic po. Well, atin tamong yaning gagawan na ordinansa na it's a regulation, actually not banning regulation na mas encourage tala rin tao gumamit na biodegradable like papers, cloth, retang eco bag, rather than using this sandbag made of plastic. Baka nita, ita mo, sabihan tamo pin, again, mabilugayato, eno gagamit plastic, nung emak, ita mo, we have to regulate in pamangamit plastic. So, metong yakiti mabilugayato na seryoso yan, para ing kekatamong kabilugan na makapag something niya to protect this city and the country and the whole planet. Opo, at ating kumakakita, dengaliwang tindahan, lalo na rin kareng pamangan, magagamit na lang papel. At kutlan tanong man din kaya betamo kinikin sentro, nanula ring aktibidades sa makareding gawan tamo ngayon bulan na ning Hunyo. Opo. I-take ko na pong opportunity ngayon para i-announce din kay katamo activities for the Philippine Environment Month. So, ngayon pong Biyernes, June 6, pilot episode na po ng kay katang live TV show, Win-Win for All, May Pera sa Basura. Aldodoya po ito, 10 a.m. to 12 noon. And June 6 to 7, e-waste collection at SM Supermalls. And June 9 to 13, libreng sakay sa Egypt. So, libre pong sasakay kang katang electronic jeepney from Heroes Hall to City Hall and vice versa. On June 16, launching of Kawal ng Kalikasan, kanya pong Heroes Hall. Kanya po ang feature tala po rin katang environmental enforcers. On June 25 naman po, ini po favorite na po ng katang City Mayor, Arbor Day. So, atinda mo pong citywide tree planting. Nung ka rin mananaman tamo pong various trees keng pong San Fernando. On June 25 pa rin po, inauguration na po ng Kakatamo City, MRF, keng Barangay Lara. On June 26, search for model barangay on ecological solid waste management. So, ken pong aldo ngayon ni parangalan tala, deta pong barangays na mag-excel ken pong karelang solid waste management. On June 27, convening of the city
Sa City of San Fernando Water Resource Management Board. Aliwa mo pong solid waste ang kakatang tatakel kang San Fernando. So, magkaroon ta na rin pong board para pisasabyan po ang kakatamong water resources. And lastly po, June 27 to 29, atin tamo pong Environmental Youth Camp na maganap kang PHS. Abalitan mi po na may featuring San Fernando kay TV5 ne. Balitaan nyo na kay Man Kanita Mayor nung nanuhitang finiture na kay katamo. Actually, maninton lang kasi lugal kiti San Fernando at kiti mabilog a Pilipinas ing Metro Manila panimuna ng Secretary Tolentino ng MMDA na why ing Metro Manila in spite na billion of pesos ing magagastos da keng pamagmando keng basura, they cannot implement itang Republic Act 9003, itang solid waste management, ang po pa ing pamangamit dareng materials recovery facilities, ang po zero waste management. Ngayon, ikidagay ka tamo na 4 million niya yung budget tamo, o ba tayo implement tayo ing batas? Pauli na nitang kasaup tala reng barangay na dininan talang upaya ang po pang proper education through the Mother Earth. It is a foundation in advocacy na in zero waste management and po segregation ang po pa ing pamangamit na ring materials recovery facilities. So ikit daketi San Fernando na pauli na rin pamisaup-saup na rin bale-bale ganaganang kabalenta mo na makyabe keng seryosong programa ngayon taya modela keng isip nung darla tayo keng puso. So ini pangkalaatan niyang programa niya pening TV5 pinicture ne ing City of San Fernando na atintan ng dela tayo keng isip at puso ing batas na ning pamagmando keng basura. Kundang kay Ma'am Marlene, kaya bang kilob mismo ng City Hall ating waste segregation? Yes po. Kaya City Hall po magpa-implement kami rin pong waste segregation. Nung noko rin po, bawat opisina, dapat po at lula mo po rin basurahan da. Binawal nila po na magkaroon ng basurahan bawat table. Dapat by office mo po, tatlong basurahan nila biodegradable, itang kadwa po, itang recyclable waste or eta pong kalakal, at ikatlo ita pong residual waste, eta pong ugseta na. Tapos po, may atong pa rin pong pagbawal, deta pong empleyado na dapat po tang lulubla po City Hall, ela po magdalang plastic. Dapat po maka-eco bag la, o kaya po itang paper po. Tapos din po, may atong pa pong kakayan, para mabawas po itang basurang ugsemi, po tapong sasali kaming food me, lunch, keng kilwal, magdala na kayo pong sarili ming lunanan. Alimin na po pa plastic. Sarili mi na pong lunanan, banta, ala na kami pong yugseng basura. Okay. Mayor, nanula po rin ng abiyatamong tips kaya kareng kay katamong kabalen, kareng kay katamong ka Fernandino, na bawasan da nung eraman gawang lakwan ining pamangamit plastic ne po. Nano po yung abiyatamong tips karela? Mumunang dili, kay katamong programa kita solid waste management, pasiknangan tayo. Itang proper segregation, at pamanugse basura, itang collection, supportan tayo ing proper collection, to kita mo kitang schedule na rin bawat barangay, bawat subdivision. At ing kalinisan, agapan tamo na etala ugsyanan din kay katamong kailugan, like the sapa rin kanal, ingatan tala. At ing syudad ngayon pa-priority na ing to restore na rin kay katamon dating kailugan, ingatan la, dinalang protection. At itamo papunta ta na kitang less energy, yapin yung pamangamit na rin Egypt, ang pong e-trike. Then abetano keng programa tamo, uling less energy is good for the environment. Then alawang countries, even in pamangamit ng kuryente, maniba na kareng wind mills. Second is hydro, solar, solar,
And yung ita may tayo katanggap-tanggap ita na elam manyilab anything na atintan si silaban using fuel. And ita mo naman burita mo maging malinis yung hangin. So ganaganang carbon emission retang sakyan mag-contribute keng air pollution dapat maintenance la, kumpunyan la at mahalagang dili in development makaayon ne keng sustainable architecture, sustainable engineering, sustainable drainage will come up with a sewerage datang yung panahon tang ganaganang waste mo maging recyclable water at ingilog luminis la itala ugsyanan dinat manibat kareng bale-bale kareng factory kareng commercial mika mass transit tamo keti siyudad San Fernando baganita dumitak lareng sakyan na carbon emission at ing San Fernando panatilyan tayang mananaman tamo baganita maging green city. It will be a sustainable livable city na makakalikasan niya. Okay, kasanting na po ni kaya katapos sabihan pero ditak na mo yung oras tamo na po. At di nang talang panahon dahil kaya katamong bisita para kumbinan lang kaya katamong kabalen tungkol kening Environment Month celebration. Opo, kukumbiran na kayo po, Kapa Fernandino. Karen pong mag-participate yung kareng activities tamo po yung Philippine Environment Month. Then pong schedule makahangya po yung Arab City Hall at karen pong strategic places kani San Fernando. Akit ya mo po itang streamer. Bakit nung ating kayo pong pwedeng pipag-participate karetang activities areta, welcome kayo po, pwede kayo pong munta. So ita po, Happy Environment Month everyone. Mamali naman po. Opo, kumbaran ko lang mo po rin ka Fernandino ko na sana po kayong June 25. Kung pwede po mananaman tampong tanaman kayong kaya katamong barangay o kaya katamong bakuran, banta po makasap tamo po kaya tang climate change sa amanwanda na banta may wasan po itang pali, mabawas po. At the same time po, like for example, nung fruit-bearing trees la po rin itanam tamo, at least po itang merienda tamo na salawan tamo, at least prutas namo po kayong bakuran tamo kaya katamong kanan mas sustansyaya pa po. Salamat po. Okay, Mayor, di na 30 seconds para mamiya message. Muna dili pa salamatan Tito Benny, Engineer Anel na Ninsenro at Marilyn at den kay katamong kabalen na misaup-saup tamo at abe-abe at itamo den programa ako pindugtong-dugtong la at deni ela mo ken bulanan ning unyo nung abe tala ken pamibiyebye para labanan ing climate change at panatili tayang ingkakatamong syudad metong yang kaaya-ayang lugar na tuknangan da rin kakatamong kabalen at deng anak tamo keng daratang panahon. Okay, dakala salamat po. So pakatandaan nyo, keti syudad San Fernando, bawal na rin plastic. Okay, dakala salamat po. Karing kaya katamong may bisita ngayon kayabakan. Kang Mayor, karing kaya katamong Sentro Friends, dakal pong salamat. At may kitigit tapong pasibayo, ken Tutuking Martis, makanyan muri po oras. Pakatandaan ng tamo po na kimbalang takbang king panyulong at tagumpe, marapat mo, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung manimuna. Iti po ing Fernandino First! Fernandino First!